umutima jengomba kuba nka Yesu umutima jewe ngomba kuba nka Yesu umutima ngomba kuba nka Yesu umutima. Tugomba dusaba umwungere asenga Imana. Dusenga Imana. Mwami data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda, uri Imana idukunda. Yesu uradukunda, urakunda ishengero ryawe, urakunda abantu bawe. Nicyo gituma uno munsi ubaburiye, Mwami ubaburiye ku buhumanya bwose bwotuma ubuzima bwabo bwa hano ku isi Mwami butagenda neza, bwotuma ubuzima bwabo bwo mu ijuru butazogenda neza. Mwami ubuhumane bwose, Bibiliya ni kwivuga ngo mwiyambure ubuhumane bwose. None n'uyu mwanya Mwami wa ishengero ryawe rirengutse imbere y'ibirenge byawe, amasinzi n'amasinzi abantu bawe Mwami baraje imbere yawe, icyabanduje urakizi. Bifuza kuba nka Daniel, bifuza kuba abasavyi bawe, abunezerererwa muri uno mwanya. Humvikana ijwi rivuga riti nguyu mwana wanje nkunda, akampimbara kuko umaze kuboza ubuhumane bwose. None tugoroye ibiganza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu turasabye Mwami ngo amaraso yawe yururuke ku muntu uwo ari we wese, ufukamye hano wese, igihumanya kimuveko, umukize ubwiwe, ukize inzu yiwe, ukize urugo rwiwe, ukize abana biwe, ukize umugabo wiwe, ukize umugore wiwe. Tubivuze mu izina rya Yesu Kristo, kuko niwe wabisezeranye ngo abo muzorambika ku ibiganza mu izina rya Yesu Kristo bazoharigwa. Turasaba imbabazi aba bantu bose Mwami, aba bagore, aba bagabo, tubarambitse ku biganza mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe abe kuri bo Mwami. Turasabye ngo ugwane intambara, turafashe mbiri baba daimoni babagendera hejuru, baba daimoni bazana Mwami bwa buhumanya bwose, tubafashe mbiri mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye ngo batsindwe, uyu muntu niyidegemvye, kijya camuboshe Mwami. Turasabye ngo imigozi icike. Urakoze Yesu kubikoze, kandi ndabisabye nizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, neema kubwa imeanguka hapa, amen, ili tuweke wapendwa katika mikono yako iliyo mikono mitakatifu. Tunaombea hizi roho zote, tunaziweka mikononi mwako Bwana. Fungua mbingu ili Roho Mtakatifu awe pamoja nasi kwa muda huu, sababu yeye ndiye anaelea, yeye ni yaya. Awe yaya kwa roho hizi zote ambazo zimekuja kutubu, wamekuletea mizigo yenye kuwalemea, mizigo ambayo imewangaisha, zambi ambazo zimefanya miaka ya kutosha zikiwasumbua, Yesu, zimewafanya kuwa waesclave, zimewafanya kuwa waesclave. Baba, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaombea hizi roho, tunawivu za hizi roho, tunataka uzikomboe katika mikono ya shetani. Amen, amen. Zimesumbuliwa muda wa kutosha,
na si wao tu. Kuna wale wamesumbua hata jamaa zao, wamesumbua hata wake zao, wamesumbua watoto wao. Hizi roho tunataka tuweka mikononi mwako, sababu ni wewe umesema walete mizigo yenye kuwalemea upate kuwapumzika. Hawatapumzika bila kusikia neno lenye kutoka kwako, bila wewe kuwaongoza, bila wewe kuwaguza, bila wewe kuwakomboa katika mikono ya shetani. Katika jina la Bwana Kristo, watowe katika mikono ya shetani. Watowe katika mikono ya shetani. Wamesumbuka, wameteseka, wamelia, na leo iwe siku yao. Leo uifanye kuwa siku yao ya ukombozi. Leo wawekwe huru. Leo wawekwe huru katika damu ya Yesu Kristo ambayo hapa. Neno ambalo limetolewa hapa limefika ili wakomboe. Neno lako linaweka huru. Acha neno lako liwaweke huru, sababu neno lako wamelisikia, neno lako wameliamini, neno lako limewapa. Wanataka kuwekwa huru. Wawekwe huru. Wawekwe huru katika jina la Yesu. Watoe humo ndani wanasumbuka. Watoe humo ndani wanasumbuka katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Watakapotoka hapa warudi nyumbani, hiyo mizigo imebaki hapa katika jina la Yesu, sababu ni wewe umesema, ni wewe umesema walete mizigo yenye kuwasumbua, nao wameileta. Wameleta mizigo ambayo imewahangaisha muda wa kutosha. Leo hii katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, naamini ya kwamba mbingu zimekubali kwamba wamewekwa huru. Amen. Amen.